روز باش تماشاوان هجا لسر ناو مالباتا چارپل مدیای سلاب و رزگرتن خوش و همه تماشاوان را دکم ارسیوی دارم دماغ خوش به و روش و گشت بن ای روشی و که هر هفته روشا یک شمه سر روشا و هفته ازو حوالین خواه قاسمه بن شروع بکن هفته سر بگرم به هفته بخیر و خوشی بمینن ای دارم که به برنامه و بدلی و روشا و گشتر بکن قاسم سلام وکیل تماشاوان ما بکن بله اجی بخیراتن تماشاوان هجای چارپل مدیایت کم و سلام خوشوار آجی چینم رزه خواه دبیجم که دبره داجی او کک من هیا باوری کی من هیا دست پیکا 100 سالا 21 دا و اف 100 سال به 100 سالا کردستانیا نها السنه کی نه گش بینی ترم کو اف سالا 2025 به سالا کردستانیا گله کی دوردا که خوشم کو دوان داویا دا براستی اف هفدیتنه کرداو یک ریزیا نافخایی و دیالوگ این کرد و بخورا تایبت لروجاوای کردستان تشتین باش بینه که ام لهر چار پرچه کردستان همی کرد و کردستانی و تبع جهانه پیک خوش بون تاثیر که ارینی المتواب که و جارا کارنه بخیراتنه التماشاوانات گل تماشاوان و هفته شی امل سر روجاوین گرم به هفدورا صحبت کی بکن لصحبت افان دم داویه وک لابرانتا کی اول دورا خود سفره يعني مثلا باشر روجاوای کردستان و سوریه یکشی پرسکریکا یا شی مثلا گوتا هفدی تنن به دولت بخشلی دست بکر و دانو سندنوان و چونو هاتنوانن آلیه دنه همه دنیای گش هفیا ترمپن که سبه و دست بکه خبات آخوا بس ترمپ ور هوا که اکو کس نزانه و چاوا تفگره اکو جه حس کن آلی گریوی و اکو دجیوی نه هر کس هفیه کس نزانه و چاوا و اوجی باندور سرانسر جهانت که بيارن هفته آگر یکی لحظاتنا يعني آگر بس نوا حماس و إسرائيل بيكمان أو آگر بس انجام شرکی دور درش دکاره باندورا که در دورا خو روجراتا نبراست بکه و هفته امل سروان چرچوابان بیارادا امل گفتگو بکن صحبت بکن و یا ما گرینجی به گمان تفگرا کردستان دانو سندرن مظلوم عبدی به سروک مسعود بارزانی و انجام و دکاره باندور و چبن لسر تفگرا کردستان پاخش کردن مالا کردستان یادن آماده کارین حکمت حرم کردستان که نبرا پار دموکرات کردستان و یکتین اجتماعی کردستان دا دانو سندن گرم دبن مرفیوید که کو وان دمکی نشکتا حکمت نو کردستان جی بی آوا کرن افجی باندورا کی گرینگه لسر تفگرا کرد لهر چار پرچین کردستان جی گرینگه دست پکی به گمان ام سر اوی بسکنن دانو سندن و انجام وان لکردستان باکور خانه کو اف دانو سندن به ارنی آن نینی باندور لسر پرچندن کردستان جدی که یعنی یا ارنی آن نهینی حیانها تو گوتنه کی زلال یا جی ربازه کی زلال دوان دانو سندن لاتنه لهر کس لگوری خو او که يعني الباندور قالوا افشيا تشد بندات كلا آليدن رخصتن كردستاني ناف عبدو حدود ديتنوان و دانو سندوان هنا جبو نجبو في دماجو تنه جبو پیش روجي يكريزي و يكدنگيا جواتا كرد هم آلي رخصتن سياسي جواكي و روشنبيرين كرد تبدا كاربن آلي كرد لنرنكي
نبا خدا زلال بکن دوان ورادا هفدودیتن گرمن دانو سندن گرمن من هیوی دکن کو دم پیشیا ما اوان دانو سندن نابرا تفگرن کرد به دزگین سفیر را و ریخستن کردستانی به هفو دورا لکردستان روژه به گرمتر بکن دوی واردا ام دوی چرچبه هانه دا لباکور کردستان دست پی بکن قاسم دوان ورادا گرفته چه دفکری یعنی سر روژه بله گلک سپاس براستی و چارچوبه کی چکر فکرین من ایرا باش بو از خوازم بجم که اگر تماشاوان بخواز بن لوان نرینه ما یا لوان شیروه ما دا کمایی کی هبن جمع هشیار بکن که ام باسوان جی بکن هما ام تشتی خوی باش تشتی خوی ارینی که همی کردستانی پک خوشن ام جهف دیتنا باشور کردستان دست پی بکن دبه گلو که باران مانو روژه با گرینگ آکو براستی باندور لتفگرا کرد بکه يعني هري روژه بدا اوه بله بله جارك دم از پیروز بايل وي هف ديتنا بريز كك مسعود سروك مسعود برزاني و جنرال مازوم عبدت كم كو تشاوي حمي كردا اللوان بو كو روجا كي هف ديتنا كن و د پشتگیریا رزدار كك مسعود دال روجاوای کردستان تشتن اريني چيبن كرد جبو نزي هفن جبو پشتگیريكا خوي روجاوای کردستان چاره سر بکن براستی چاوه هر کردی هر کردستانی لوان بو او مزگینی کی باش بو به هفته کو هفدودیتنک باش چه بو و الگوری شیروه و الگوری تشتین کو معلومات نفرمی هم دستینن گلک ارینی در باس بیه و تشتین کو ما دیسا بهیست کو اف هفدیتن بردوامیا هفدیتنین هولیر و دهو که مطابقات های و هن نوجنتر بیه که کرد لحف گرم ببین دنا واندا هرینگرینگ اوه که روجاوای کردستانه همی کردن که با آوای سیاسی پارتی هز شخص روشنبر رونقبر ورن با هف و بیک دنگ و بیک هلوست به شامه دانستاندن کن از خواهیدی نبیجم هرن شامه بیک دنگ یک هلوست از بیجم که پشتی وان هف دیتنه ارینی پشتی که روجاوای کردستان هف دیتن لولجی دست پیکرنه و ایدی شام مجبور وگره کرده که بیجه بی کرده مثلا سوری چاره سر نابه بشكي هري سركنا لسوريا كرد وتشتكي دلخوشية دنجي هي كو برپرسیار پیاده کو لأوروپا یاجی لأمریکا اینا گلک ام بیجن بیانات باش دن و کون دزانن لإيطاليا جوینک چه بو برپرسیار کی پیاده جی بشدار بو کو براستی قالا چاره سریه دناو سیستمک فدرالی دا کر لسوریه او جیه دلخوشیه بو که همی کرد جارک دن لخوام کرمانو و روی وانگش بو حیانها براستی جی آلیه پیاده پککه یا جی وی جناحی و دست هر کسی دلی وی دا بو کاوه افچا بکن و چه بکن لی هیدی پشتی هفدیتنا سروک برزانی و جنرال معصوم جنرال مظلوم عبده براستی دلخوشی کی باش هست ام هیویدار و لوی داره انجام کی باشی بده جارک دن لامریکا برپرسیار مجلس دموکراتیک ام بیجن کردا خسریه ویجی بیاناتک دابو رودا و از نشاشبم و دور دا باسا تکلین مظلوم عوده که مسعود برزانی کربو و پشتی دیتناوانی ارینی جوینه لقامیش لوه جوینه لروجاوای کردستانه و تکلین ینکسه و پیاده هدی خورتر دبن و انجام باشتر بدن یعنی از کارم دفر دا وک ام بیجم ناواروک وان تشتا بیجم فرمو که بارا نها کاک مسعود
دبویران دا yani bandora ve ser hemi tevgerin Kurdistan'ı heye. Kuşe haskın şey hasnakın ser hemi hay. Yani bandora ki gran heye. Yadını Kak Mesud haya encama ki ku hevine ki encama ki je negre وها بسبب دانو سندن ناکه یعنی افجی تخانه کرن کو اف دانو سندن خودی انجام کیه او همی رخصتن باشور روجاوای کردستانی همی هر هاوی پشتگیریا خو دلگرمیا خو دلخوشیا خو دیار کرن جبه دانو سندن را لیالیتن بالکشه که ترکیه hem Serokên Türkiye Erdoğan de hemî gotarên xwe da tehdîtê xwe gelek xurt kiriye li ser Kurdistana Başûrê Rojava û aliyedirê da jî hem warê drona, warê teyarê, warê bomba, warê evê da êrişê xwe gelek zêde kirine li ser hem bendava tişrînê li wê derdorê و لسر حدود جی آماده کاری خو گلک دجوار کرنه بگمان بریاوی یعنی نکارن ایریش بکن لی اوجی بنده اوینه بنده ترومپ کرو چه قاسی ری بدوان آن ری ندوان جبو ایریش کاریه لی اوه کو ده اداره ترومپ تا و بین سر حکم یکو بال دکشینن کو پیوستیاوان به دوی پرچین کردستان باهیه به هیزا حسده و پده و هفکار وان باهیه yani düğü daje marif hevi nake kurre beden Türkiye karbe teverdana ki master bike evji heviye ki marab beter çedike. Olu Suriye vakti marif Suriye mezadike yani Aliye Aleviye, Aliye Kurda, Aliye Dürziya, Aliye Arabistan'a yani her yeki coğrafya ki van heye, perçe ki van heye, lisser dastaladarya van heye düğü var daje peşaroş pişti ruxandina rejima bas hêzekî eger pir hişk û dîktatoriyekî pir tundre û nebe bi rêya dîktatoriya Sûriyê nayê îdare kirin. Ev jî sebebek ye yani encamek ye ku her pêkhateyên ku li Sûriyê hene wê mafekî piçûk an mezin mafekî bi dest bixin. Aliyê Kurda jî em ji serî da dibêjin ku Kurd bi hevû durabin yekdeng bin ew destkeftina ku Kurd bi dest bixin wê her bilindtir be asta wî bilindtir be ji wê jî em hêvî dikin ku van danûsanda dest encam bidin û danûsandinê wanên bişamêra karibin evekî destekî xurt buwan ra piştekî xurt buwan ra ku karibin tiştê baş bi dest bixin em hêvîdarin tu warî da. Eger aliye vê perçeyên Kurdistanê yani vê beşê rojavê tiştekî dî hate bîradin tiştekî lê ku gelekî balkêş General Mazlûm Evdê dibêje ku ew neamade ne çekên xwe radestî hikûmeta nû bikin ya jî hêzên xwe belav bikin. Amadeyiye bi tenê ew e ku li hev bikin li ser pêşerojê di çareserkirina pirsa Kurd da jî û yê herêmê wa dibêje herêmê ne hinek kêmnetewê de jî hene Ereb hene Tirkmen hene ya jî Asurî û Ermenî hene divê gotiye em divê fikra wan jî bistînin lê ji bo ku çek deynin ya ji bo ku hêzê xwe yî çekdarî fes bikin ne işaretek heye ne jî sebebek heye eger tiştek wa bibe jî wê hêzê xwe bixine xizmeta Kurd yani wek hêzên herêmiyên herêma Kurd bimînin ya jî herêma Kurdistana Rojava bimînin eva tiştekî balkêş e çünkü Türkiye wek we jî destnîşan kir her dixwaze ku li wê derê bi temamî çawa Tirkiye dixwazin çawa o calan dixwazin ku li Tirkiye û PKK çek deyne û xwe fesk bike dixwazin eynî tişt heman tişt li Rojavayê Kurdistanê kesede YPG jî eynî tiştî bike lê ev beyanata Mazlûm Evdî
آلیکی ارینی دایه و پشتی هفدیتنا ام باورن که اف حزب که خدمت سیاست کردستانی لروجاوای کردستانه اوجی تشتکی باشه تشتکی هری مهم هست تکلیه امریکاییان دا امریکایی بخواه هر دست نشان کن که اولوی درش بو داعش الورمانه نج بو که لوی در سیستم قانون چکن یا جی ام بیژن کاوی پشتگیریا حسده کسده یا جی کردستانی ابکن جبو دستوان خورد به او هر دبیژن ام جبو جارک دن داعش لورگش نبه و نبه مترسیار یا جی وکن دزانن هفتیا بره امریکای چند روز بره لوی در بویرک چه بو که داعشی گرتن سرخوه او مترسيا واند مثلا داعش ده هي تركيا جي جبوه داره ديسا يعني مرد كار دست نشان كو جدامزرانا كوماره و تركيا جمهوريتي د آواکرنا خدا یا جي د هيمن كومارا تركيا دا نيارتيا كردا هي تنبونا كردا هي امها کرنا كردا هي واه دیاره چند پشتن ارینی دوان سال داویدا خویان کربن وک امبیجن به مکتب دا زمان بجارته یا جی تلویزیون کردیست چتوا لیوک ستاتو نخوازن تدره دنیای کرد ستاتو بدست بخن جبال روجاوای کردستان ستاتو بدست بخن بدست نخن کرد هر سیاست ددن مشاندن لی از باورم هر چقاسی دیسات هفتیا بورید نوه هفتیه دا بر پرسیارن حکومت شامه نو و وزیرا سردان ترکیه کرنجی دور دازی و دیاره که ترکات تشتند خواستن و انجام نستاندنه ده دروای ایرادا ترکیه دا و لوی داره تشت ببین و کردستان لوی داره که فدرالی دستکفتیان به دست از دوی باوریه دامه و از باور کم که تماشامان مجی بر بوی ارینیه واتشن بله یا نها به دوی روشان نها دا شام دستلاتاری هیا لی واره هزی لسر هر تشتی نه دستلاتاره و چکدار یعنی لهر درین سوریه هنه دوی واره دا یعنی کرد اگر روژا ایروین دا چکدینن وک دبیجن انتخاریه يعني كرد بيتشكسن كان أو بكن بمينن إجبوه يجي ده روشي دا كرد نكان شكتين لازم تانا ينجي يادن مثلا سوريا إدارة ووزير وانندر و بيشي سردان عرب أكر يعني بريا كورة تركيا كتركيا دبيجا مهبة شنو مهبة دورا كريا جي سردان عرب أكر عربستان كر وخليج وان كر پشتی به حتی ترکیه یعنی چو ترکیه و هفته بوری دیساجی بر پسیار پنتاگون سردانا بنیا خطه کرد یعنی چو قامشتی و سردان کرد بیان امریکا حیانها پوزیتیفن یعنی دوی وارده پوزیتیفن و سوریه جی هر رمی دولت دنیای جواب پیکاته اندمین لازمه مافکی وانا و افجی جیه هیویه باور کم مثلا سوریه دا زیده یعنی هر روژاف گرم به و هفتم پیش روژا مدا جیب هر روژاف مدا به ام در باس اوه بن باکور کردستان کجی قادا خباتا باکور کردستان جی که ایرو گرمه و اف دانو سندن و خبات و هیوی ارینی و نینی و اوه همه اوجی لسرانسر کردستان خودی دنگه کیه خودی باندوره کیه ونزانن اف مثلا پشتی بخشلی او گوتنین خوی که گوتن برا عبدالله اوشالان وره مجلسی و بپیوه لی گوتن دستلاتدار ترکیه دنافا خدا یعنی گلک تشتین هم حقوقی هم اصولی هم اوه گلک تشتین نه او نابا خداتین نه لحفاتی نابا خداتین یکشم دبین نرمایی همه چکن دانو سندنا بکن اوه بکن آلیه دنه یکو باجارانده او چید کن حشکایی چید کن قیوم داتینن سروک بلدیاش کار داویجن
insana degrin, rojnamevana degrin, yani hişkayekî, tûjiyekî ew ê heye. Warê ziman da êrişkarî her diçe dijwartir dibe. Lê aliyê dinê em wek mîsal bêjin, wek huquqî bêjin. Abdullah Öcalan ji bo ku were meşsê cezayê Kursere lazim e yasal ew ceza rabe. Huquqî bingehekî wî hebe. Yani însanekî di hepsê da û ceza li ser eger têkeve hepsa malê jî dîsa hepsiye dîsa nikare were meşsê evekî bike. Eger bira were meşsê û PKK fehse bike û nizam paşê em ê cezayê wî kêm bike. Yani nava xwe da xwe perafaciye. Bu were meşsê lazim e huquqekî hebe, yasakî hebe, nizam nevekî hebe. Aliyê her roj yani ev türlü tujî aliyê dinê jî her roj êrişkarî hemê dijê hebûye. Heyeta ku çû İmralê û sernavê Dem Partiye danûsandan dike vê dawiya jî do li hember rojnamevaniya konferansa rojnamevanî diyar kirin di hevdîtinê xwe da behsa tiştekî nakin. Yani ne de beyana Abdullah Öcalan'da ne de beyana hükümetê da desthilatdarê hükümetê da û hem dibêjin kêfxweşin rewş baş çe rind diçe nizam çi diçe bes heya nû hem aliyê Kurda em nizanin baş çe de çi baş çe yani berçavan tiştekî başî nabînin lê ew bêjin baş çe تشتي هري باش اگر تماشاوال me biborin bi cümlekî bêjim ku nizam çiqal xweşawan herane çelê ev fikra min taybet e eva teqrîben 40 sale PKK şert ke û dawiya wî hatiye kurê diyar e ez dibêjim şûna ku 40 sale dijî em hêviya wan mînin yani 40 sale dijî şer bike wê encam ji vê ne baştir be serkeftin o dilxweşiya Kurda ev veko bi tenê Abdullah Öcalan dikaribe PKK feske şer bikedîne ji bo Kurda ez dibêjim pêşerojeka gelek giring e û mihîm e nizam wê çawa lêbirênin ez bi xwe dibêjim bira bi tenê Öcalan derkeve bêje min PKK fes kir û min Kurdistanê jî me şer da rawestandin li başûrê Kurdistanê taybet û li bakurê Kurdistanê bo Kurda wê moralekî baş bîne ji bo wê ji bo Kurda rêve ve Kurd karibin riya xwe nas bikin. Ji ber ku heya niha PKK awsa şîlo kiriye ku tu nizanî ku der qame ku der 20 metre kurayî ku der tu bi kurva çî têl kur bixeniqî têl kur ji vê şîloyê derê. Yani bi tenê Öcalan vî tiştî bike wê ji bo Kurda ez dibêjim bi xwe re ew kek bîne bi xwe re mizgînîkî xêrê bîne ku Kurd karibin li Bakurê Kurdistanê bi xwe xistin bikin ji ber ku îspatek were baş dibe ji ber ku derdorê PKK ya jî derdorê Demê dibêjin eger PKK nebûye niha Kurd tu nebûn niha Kurd têk çûbûn niha Kurd nizam di çi halî da bûn ez bi xwe tam zitûyî dibêjim ez bê vî 40 salî da noqta ku hatine demokratîk Tirkiye yekîtiya Tirkiye ya yek netew yek millet yek altiştê Erdogan dibêje aslında Öcalan jî dibêje belkî peyvê wî Tirkî û Osmanlî hev nagirin biravan tenê bike ji bo Kurd û Kurdistaniyan wê bixêrtir be dinê ji xwe yani madem dest pê kiriye destûra we ez piçek jî şîrove bikim yani Öcalan û Bahçeli heya nihat negotine ku em ê mesela Kurd çareser bikin ya em ê tiştekî nû bînin ji bo Kurda ew bi tenê fikra wan ew e Tirkiyekî bêteror e nav lê danîne yani li vê rojevê ewan nav daniye Tirkiyekî bêteror Öcalan û Dem Partî jî nav lê danîne ji aliyê xwe ew jî dibêjin işte aşîtî û biratiya gela yani aşîtî û biratî çi ye aşîtî eger ku hûn şer rawestînin ji xwe aşîtî ye eger hûn doza milletê Kurd nekin eger ku hûn ji bo Kurda statûyekî nexwazin li Bakurê Kurdistanê ji xwe ev jî ji wan re biratî temam e yani Tirk dibêjin ji xwehergav dibêjin Kurd û Tirk biran e û ti problemekî Kurda tune problema terorê ye lê tabî ê giring ew e ku Öcalan dikaribe tesîreka xwe bike li ser
کردا بیجه کو اوجی بیجه کو براستی مسئله کی کردا نمایه پشتی 200 سالی پشتی هفقا پیفچون و پشتی هفقا ام بیجن تکچون و پشتی هفقا ظلم و نحقی و آسیمیلاسیون و کشتن و گرتن اگر کردین در و جناح عبدالله اوجلان و دمه داشت خورا آلترناتیف کی نبینن براستی لباکور کردستان تابی کی و دمکی درێژ بستینە حیا جارێکدن کوردستانی خۆبڕێ خستن بکن ئالتەرناتیفێکی خورد دەرخن لەمبەرێ دەوڵەتە تورکیە و کوردستانیا بخنە ڕیەک ji بۆ چارەسەرکردنا پرسا کورد و کوردستانê ji bo wî divê hemî partiyên Kurdistanên Bakur ê dervayê em bêjin Xwedapar û demê da zûtirîn rojekî li hev bicivin û alternatîfekî derxin ser navê Kurdistaniya ku dikaribe hem bi muxalefeta Tirkiye hem bi iktidara Tirkiye re rûne talebê xwe yên kêmanî ê ku milletê Tirk jî germ lê birêne talebên acîl ê wek em bêjin qebûlkirin û hebûna milletê Kurd û qebûlkirina navê Kurd û Kurdistanê xwebrêxistindirina bi nasnama Kurd û Kurdistanê efûkî siyasî vegerandina navê bajar û bajarokên Kurdistanê erd û welatê Kurdistanê û kêmanî yanî îdamkerên rêvebirên Kurdistanê ku bizanbin mezelê wan li kure bixeynî wî yanî gelo yanî wê Tirkiye Cumhuriyetiya ku basa pêvajoyê tê kirin hê di meclîsa xwe da nikaribe ji zimanê Kurd re bêje zimanê Kurdî ya nehêle hin parlamenter çand peyva bi Kurdî bikin û ciyê çareserkirina vê pirsgirêkê jî li wê meclîsê bide nîşandan ev çiqas realîst e carek din banga me ew e ku taybet PWK, PSK, Hekpar û KDP û derûdorê wî ê Tirkiye Bakur û teva yên rêxistinên sivîlê Kurdistanê Rûspiyên Kurda Şêx û Mela û bawermendê Kurdîn ku bi doza Kurdistanê bawerin bi çareseriya doza Kurdistanê bawerin zûtirîn rojê werin bahev û temsîlkarî kî ji xwe re derxin ne tenê werin bahev hûn dizanin 22 meha 12 da bi vanga Hekpar PSK PWK civînek çêbû lê ti encamekî ku temsîliyetiyekî derxin derneket wek ez bawerim temaşevan jî dizanin du roj berê dîsa de bername çarpel medyayê da ersên van serokê van partiya bernamekî çêkirin milî temaşekir di wir da jî yanî dora wî çûn û hatin taybet Hekpar got hê zû eş tiştekî wara divê her tişt zelal bibe mana zelalbûna xwe jî piçekî eşkere kirin ku işte têkiliyên bi demê re derbî wê çiqas zirar bidin ya jî ev hevdîtin û ev temsîlkarî wê çiqas tesîra xwe li hilbijartinê pêşeroja Tirkiye û Kurdistanê bike ez dibêjim hilbijartin perçekî ji vê dozeyê tamam perçekî ji vê dozeyê giring e lê divê em ji bîr nekin ew hilbijartin ya ev partiyê dikevin hilbijartina jî ji bo doza Kurd û Kurdistanê çareser bikin dikevine van hilbijartina berî her tiştî divê berî teferruata Kurd li ser xetek netewî Kurdistanî demokratîk bicivin û temsîlkarîkî derxin ku ev pêvajoya nû vê meselê ji kokêva têk nebe ez bawer dikim dîsa jî hemû temaşeman û hemû Kurdistanî zorê bidine Kurd û Kurdistaniyên siyasî ku ji xwe re temsîlkariyek derxin wê baştir bibe spas niha yek jê min dixwazim ev bêjim ev heyeta dişa îmralîwtê di beyana xwe ya do da diyar kirin ku bi kêra heyan wiha ev dîtin kirine gerçi vekiriya zelal e li balkêşiye ku wek ew heyet bi xwe bi dem partiyê re jî bi Hudaparê re jî rûneniştiye ku ew jî di meclisê da endamê wan hene di do tu partiyekî Kurdistanî re danûsandin nekirine heyan wiha tu daxwaza hevdîtinê bi kesê re nekirine ev jî balkêş e yanî bo çi nekirine nizanim eger bikin jî mimkûn e tenê dezgehê yani nizm da belkî aliyê dem partiyê warê nizm da danûsandinekî bixwazin bikin jî ew jî ew bi xwe jî nizanin danûsandin çi ye çi naberê da diçe ew jî nizanî yanî wek şiklî mimkûn e bikin lê heyan wan nexwaliye ya din
بالکشه که کردستان باکور مثلا او هفته چوی ایها جبینکی چکر جبینکی آبایی کی او دیندارانه و گلک دیندارن که جو کردستان و در واجی بشتار ببون جبینکی گلک برفرا و او کرم یعنی دو وان جواتا داشتی بحثا پرسکرکا کرد و کردستان بهوا کی بکری تکرن لی او دمکی دریجه که مربوط بینه دولت ترکیه دخوازه لکردستان هیزن اسلامی خورد ببن هیزن اسلامی خورد ببن دوی وای داشتی کار و خباتا کی گلک بهیز دکن و او دما پیشی آمده ممکنه هدا پارجی جبینه کی وک آئی های بکه اواناجی سر مثلا کرد و روجه عالی خدا هر یکی دکینه و بحثا مثلا هر سه پارتین کردستانی یعنی پوک و حاکپار و پسکه به تبی هیوی اما اوه یعنی دانو سندن گرم هنم زانن که به پدکه باکور و پدکه تایره و لکردستان کاربن جبینن به دزگاه کردستانی و کسایتی و اوارا برفرا جبین بین کرنه طبیعی اف نتنه مثلا دوی دماجوه نهارا جبو ملت کرد تبگره کرد محتاجه پیوسته که رای کیوانه هبشه بگمان رای پارتین سیاسی ایکو هنه رای وان هایی او وکر یا زلاله بیان هر کس دزانه لینرنه وانا لازم اف لینرن به دورایی لینرنه کی تبایی عملت کرد که هر فرصت اکیدا ده هر روش اکیدا کاربن بین زمان و لی خودی در کفن دنابا جواکی دا بدن جاندن بدن بجی کرن اف ده هر روز پیش روز دا و آلی کار بش بو گاواویتنن ده دوزا کردستان دا ریا گاواویتنا بکه ریا اوی بکه لی وقت کرد نسر هفن کرد رای آوان و لینرین آوان نه به هفدرایی به وقت پرچه چه قاسا لینرین و نزکی هفنجی پرچه تیخوانه کرن دوی وارده خباتا کی گرم هیا لکردستانه هم جبو آوا کرنا جواکا کی برفره ریخستنه کی برفره همجی دانو سندرن که لینرین کرده بگجینا بودو کارو خباتا کی گرم هیا او جی هیویا کی مزن داده که ام کرد جبو دوز آخو لکردستان گشتر بکن رونیتر بکن و دانو سندن خو خوشتر بکن یعنی دیوار دا هیویا مگلکه یعنی نه اوه بله وای راسته وای راسته وکوجی دزانن لباکوره کردستان کیجا کرد هما تویبدی آخافتن دبه چمال سوری کرد نابن یک چمال لعراق کرد نابن یک چمال لی باسا و یکیتی نکن که چقاس ایرو الباکوره کردستان اف کاری یکیتی چقاس کتیه روژه وکا کرن وکوجی باس کر یعنی حکومت دخوازه آلترناتیفین دینی چکش بو مثلا جبو کردا مثلا کردا مانوپلب که لی مخالفت زی دخوازه هفکاری و آلترناتیفین کمالیست چکه یعنی هر دو آلی جی اساس کوکاوانیه که هر دو آلی جی تنکرنا مثلا کرد و کردستانه یک جبریا دین یک جبریا بناوه قاشو چپیتیه کمالیستی خورتکن هر دو جی بخواه جالیه خواه سرکفتینه لی جارک دن بانگا ما اوه یعنی مادم دویجن با چما یکیتیو پیدکل باشور نابن یکو و حوقاس گرنگن نظرم چما انا کسو کسدو یا پگو نابن یک لی چما ام الباسا باکوره کردستانی ناکن گلو ایرو و زفتر کنگه کردستان که روشک وای کو پیوستی آوان بیکیتیه به نه سر قدره کرد و کردستانی هم مخالفت ترک هم اقتدار ترک جبو کرد ماف بدست نخن ده هر آوائی دا هر جوره تکوشین یازی خبات کارتینن لی جبو کو کردستانی جی آلترناتیفه کی جبو چاره سر کرنا پرسا کرد و کردستانی بدست بخن مخابن تشتین کودکن تیر ناکه دوی خلق جی زوره بده وان سیاستوان و سیاستوان جی بزان بن کو
mesela Kurd û Kurdistanê ser teferruata neelqe yani eger mesela çareserkirina pirsa Kurd û Kurdistanê be tiştên piçûk û tiştên taybet teferruatin divê ser xeta Kurd û Kurdistaniyê sen çend xetên qalin sor Kurd werin bahev divê meselê de zûtirîn destê xwe bigirin ku carek din tirênê nerevînin. Belê Ez dixwazim vê naverê de wek evekî bêjim ev alîkarê serokê rêveberiya giştiya şaredariya Enqerê a mezin Alparslan Yılmaz di oda xwe de biroya xwe de ev kiriye ev kaxizê bîn xweşkirinê guya heye û wek tîmsalekî wêneyê Şêx Saîd serokê Mên Nemir ê Pîrozbayî Kurdistanê Şêx Saîdê Pîran li wê derê dalqandiye pêvakiriya dalqandiye û min de dinivîsîne yani ewa xwe de dinivîsîne divê Şêx Saîd ciyê ku heq kiriye li oda min rawestandiye ev neheqî û hovîtî û zordarî û evekî ku tarîfekî meriv nizane jêr bike dijî miletê Kurd rêçikê xwe yên hovane derdixin pêş. Nijadperestiya Nijadperestiyekî wiha ew qasa hişk ku ne rojevekî ew ê daye boçe viya kiriye ez rûreş dikim û sernavê malbata Çarpelmedya û sernavê Kurdan jî ev ê bûyera hane kiryarê hane bi rastî rûreş dikim protesto dikim. Kiryarekî wiha ku îro CHP goya dibêje ez guhurê me û berdemokrasiyê û nermbûniyê û ew va diçim xwane ye ku CHP ew tîrê wan ên ku nijadperest avabûniya vê komarê de çawa biye îro hê tûştirin xirabtirin bira miletê Kurd yani birastî gerek balkêş be li hemberê vê polîtika nijadperest. Li Bakur divê rewşê de dema me hêdî bi dawî tê em hinkî behsa ew ê bikin li Başûrê Kurdistanê em dibînin danûsandin ku bîstê meha 11 da hilbijartin çêbûn hilbijartinê Parlamentoya Kurdistanê çêbûn û piştê ku resmîbûniya wê danûsandin bi giranî nava partiyên ku rayên herî pir sandin e Parti Demokratîk Kurdistan û Yekîtîn Niştimanî Kurdistan bûn û nifşê nû jî ya sisê abû danûsandin ev bû di hefta sê heftaya nava Parti Demokratîk Kurdistan yan PDK û YNK'yê da danûsandin ji bo avakirina hikûmeta nû hene do pêr Bafıl Talebanî û Serok Wezîrê Kurdistanê Mesrûr Barzanî civînekî çêkirin ji bo ser avakirina hikûmetê ev jî ku heyetê wan ê teknîkî û ê avakirinê û bername çêkirinê ew ê danûsandinê wan hema gihîştbûn nêzîkî encamê xwanê ev hevîtin jî ciyê mizgîniyê ku nêzik dibe ku hikûmeta nû a Herêma Kurdistanê ava bibe û danûsandinekî nava Serokwezîrê Herêma Kurdistanê û nifşê nû da jî danûsandin hat kirin li ser van avakirina hikûmetê bêguman ji bo çi ev girîngin yani hikûmet ku karê xwe dewam dike lê niha rewşa Bexdayê û Kurdistanê û îstiqrara hikûmeta Kurdistanê bandorekî heye li ser ranserê Kurdistanê ji ber ku yek ciyekî me fermî dewletekî me federal be jî heye ciyê kêfxweşiyê ye ev danûsandin ew ê ne yani girîngin ji bo ku destê Kurda li hember Bexdayê xurt bike û Bexda jî her diçe destê xestiya qirka Herêma Kurdistanê her diçe ew ê wan kêm dike dixwaze bi warê hiqûqî û nehiqûqî zordarî ciyê wan kêm bike. Belê Çekbaran Cemedî diyare
از همه جوی داره بردوام بکم که تماشاوانا کک باران تو جمدی اما جوی داره دوام بکم گو تجي بتشكي نفس بس نشخو ولاته وجه جمديه او تلفزيونات او كاتشي جمده اكراناته دويت دقيقات انترنت هم ده پروبلم ها و هفته گرفت 4 سال ها از دخوازم کک باران بال بکشینم سر نقطه کی کو کردستانی پیشا ببن جارکدن تزانی من از بچکی دوبرا مد آخافتن خدا پیو خدا اف تکچونا مثلا حزب الله و تکچونا بشار اسادی لسوریه و تکچونا حماسه بخورا بلکی لباشور کردستان کسن یعنی هزن کو هزن خوش ایران دگرتن قوت خوش ایران دگرتن سیاست وانن خوش دگرتن اوجی چک خو وگارن مجبور بمینن خو وگارن کو ایدی اوان روزه کو درباس بون و پشتگیریا ایرانی و نبینن اوجیش بو جارجارنا تشته او تشته امبیجن بالکش بخورا تشته خیرتینن یعنی او دیاره کو او تکچونا ایرانی نزدیک بونا هزن باشورن کردستانی وکی یکیتی و پدکه و خورتر بکه یعنی و ایدی ایران نکار به پیچی خاطر خنا و یاجی خراب که از وا باورم که مانی ابجیش بو باشور کردستان گاوک ارنیه و باورت کم دمکی نیز داجی و کرد لهف بکن جبو حکومتا نو آوا بکن جبر کو براستی نابینا حکومتا هرما کردستان فدرال و بغداد گلکی خراب روز بروزی خرابتر به شونا باشتر به بتا آوای مافیوانی کو دناب دارایی دا پشکاوان و پایاوان افدمکی گلک دریجه کو نادن معاش کارمندا نادن و جبو بدن جي حول نادن افيا بيه بروبلم كي مازن ديسا مثلا نفته هي مثلا بترول هي ومثلا هري جرينج وهري بالكيش وهري باش اوكو تيغوتن حشتي شعبي ولا فسكرن حشتي شعبي او چکدارن وکوانی اکو بردا پشتگیریا ایران دستاندن امریکا و دیار بریار داره کو حشت شعبی و وان ریخستنی امبیجن کو دبن باندورا ایران دانه وانا هوله راکن تابی افجیش بو کرد و کردستانیا جیه که خوشیه لی تابی دیسا وکون دزانن سبه ترامپ دست به وظیفه خواهی نود که کادوان کار روجلاتا ناوید مثلا پشتگیریا کرد و کردستانیا هم روز آوا هم باشور کردستان و هدی ایران جید که ناو روجاوا کردستانیا کو لورجی تشتن ارینی ورن گوراندن و رژما مالای کهونه پرستن دیجی کردستانیا هدی بر روخاندن و اوجی هره وندزانه هر روز اعدام هنه هر روز سیدار هنه هر روز کردا تایبت اعدام کن ته گوتن کو از سالا بوری دا 1000 کس هاتنه اعدام کرن جوی 600 ایوی کردن و اوه کو هاتنه اعدام کرن جی yani ولاتا دموکراتیک دا و نه اعدام کرن جوارا لیپرسین دایی نایم وکرن جبوی امباورن کو الروج باشور کردستان جی پشتی تک چونو ضعیفونا قوتا ایرانه و الوی درجی تشتی باش قومن سپاس باشم تن داویا برنامه خو یا مثلا فلسطین و اسرائیل که اگربستا نابنا اسرائیل و حماس هات کرن که تبو به تانگو توفاوا دوام دکه ایرو دست بدکه گرتین کو اسرائیلی و فلسطینی بین بردان اوه پچکی هم مثلا غزه دا آلیکاریا انسانی و اوه چه آلیه دنه و دست اسرائیل پچکی والا ببل ایران و دست وان بهتر والا ببل یمن و لسوریه کو اوجی جیه خو بردا چه دکه لسوریه هبونا اسرائیل حیاجیه که اوه زوره بده که شامه هزکی خورد و اوه ناوندی چه نوه
افجي باندورا كي دني لسر هريما كردستان وتكري بدوزا كردستان وهاي وآلية تورمجي خوانية آلي كدا وك هيزا كي بهز خوانه دكا لآلية دني برياكورا بچينيرا ديالوغي خدانين بروسويرا ديالوغي خدانين للهمبر إيران براسي حيانوها نرمائي كي نشان ندايا افجي واري روجرات نابين اش بو دوزاما بخيرتر خوانه دوی وارد هم وقت ما امهاتن داویا برنامه خو بخیر و خوشی من حیا هفته کدی ام روزا با هفته روزا یکشنبه کو به دیسا ساعت 12 آمده امل برو بشتارن حجابن بخیر و خوشی منن به یا روزا لگاش و پیش روزا و خوشتر به گلک سپاس تماشاوان جان بله امهاتنا داویا برنامه خو سپاسیا و توات کنج بو کو ما تماشا کر جارک دن به مزگینی و خیرخوازی بو هیویا کو 100 سالا 21 به 100 سالا کردستانیا و سالا 2025 تایبت به سالا کردستانیا کو ما في خوي نتوي ديمقراطيكي حقوقي بدست بخن و جوتا ورا سپاس کن مالابا